Hey guys, murakaza neza kuri The Cool Sport Show. Nanone murabizi neza ni gahunda ya Upon tuba tuganira kuri transfer, tuba tuganira ku bijyanye n'igura n'igurisha mu mupira w'amaguru. Uyu ni Dako rero hano kuri The Cool Sport Show. Gahunda yo uyu munsi ni uwo bita Trent Alexander-Arnold, Jamie Vardy, Hussein Dean, uwo bita Kim Jin-hee, uwo bita Mathieu Cunha, Thomas Partey muri Arsenal. Situation zabyo zimeze gute? Iyi ni gahunda y'igura n'igurisha rero mu mupira w'amaguru. Ese uribaza aya makuru yose ameza ate muri kano kanya? Tugiye kuganira rero mu minota mikeya cyane. Mureke tuze tubicemo akanya gatoya turebe uko bihagaze kugira ngo mujye mukomeza mubane yacu. Nabibutsa kora subscribe, kora share, comment n'ibindi byose bisaba kugira ngo tujye dukomeza tubane. Mureke tuze tubitaruke rero tubijyemo mu mwanya mutoya cyane. Reka duhere ku nkuru ya mbere yabita Jamie Vardy mu ikipe ya Leicester City nyuma yo gutwaramo igikombe cya shampiyona, nyuma yo kumaramo imyaka 13 gatwaramo Community Shield n'ibikombe bitandukanye, gutsinda ibitego by'akataraboneka, ubuhigo butandukanye ku umukinnyi wa sezo. Jamie Vardy rero ashobora kuba agiye kurangiza amasezerano ye cyangwa ashobora kuba agiye kurangiza kariyeri ye mu bijyanye n'ikipe ya Leicester City akajya kugerageza ubuzima ahandi mu yandi makipe. Jamie Vardy rero birashoboka ko agiye gusohoka mu muryango w'ikipe ya Leicester City amazemo imyaka 13 isohoka. Thomas Partey mu ikipe ya Arsenal, birimo biragaragara ko ibiganiro biri kugenda neza hagati ya n'ikipe ya Arsenal, directeur sportif witwa André Bertrand ndetse n'abashinzwe ikipe ya Arsenal muri rusange. Barimo baragerageza kumuganiriza ngo barebe ko bakongera amasezerano bitewe nuko muri Champions League performance yagaragaje zari nziza cyane. Rero uwo bita Arteta ari gusaba ko Thomas Partey bamuganiriza bakamuha amasezerano mashyashya. Andrea Bertrand nawe ari kubibona neza ko Thomas Partey ni umukinnyi w'inkingi za mwamba. Bicane biri kujyana nuko Jorginho arimo arasohoka mu ikipe ya Arsenal. Jorginho ukomeje kugaragazwa ko muri gahunda y'ikipe ya Arsenal z'imyaka igiye kuza ntago arimo. Ikipe bita Flamengo yo muri Brazil irimo iragerageza kumuganiriza kugira ngo irebe ko umwaka utaha yamusinyisha ikamushyira mu muryango w'ikipe ya Flamengo hara muri Brazil. Ariko Thomas Partey niyo nkuru yo muri Arsenal, ariko arimo arageragezwa kugira ngo arebe ko yakongezwa amasezerano bitewe na performance agaragaje, bitewe nuko babona ko yanagira leadership mu myaka iri imbere cyangwa akaba yafasha mu bintu bijyanye na mentally cyangwa se maturity mu bakinnyi ba Arsenal bazaba basigaye. So Thomas Partey rero ni inkuru imeze neza cyane, aho ikipe ya Arsenal kugerageza kumuhereza amasezerano mashyashya. Igisigaye rero ni Thomas Partey kwemera cyangwa se akareba niba agomba gusohoka mu ikipe ya Arsenal akajya mu yandi makuru. Rero indi nkuru iri kuvugwa imaze n'iminsi inahwihwiswa, ivugwa n'ibintu bitandukanye bitewe n'amashusho Mohamed Salah amaze iminsi ashize hanze agaragaza uwo bita Trent Alexander-Arnold ku mafoto. Abantu bakavuga ngo se Trent Alexander-Arnold yabagiye kwisubira, yabagiye kuva ku cyemezo yafashe kujya muri Real Madrid, dore ko ibihuha bye byamaze kuvuga ko yamaze no kwemera kwinjira mu ikipe ya Real Madrid, ariko ntago birahinduka. Amakuru hari niyemewe kandi mpamwa nuko uyu Trent Alexander-Arnold bitajyanye n'ibingibi muri murabona bijyanye nuko ngo amashusho bari kujyanze Mohamed Salah n'ibiki byose bari guserebra. Trent Alexander-Arnold umutwe we ibitekerezo byose bacyari kujya muri Real Madrid, nta kirahinduka. Uwo bita Trent Alexander-Arnold agomba kujya mu kipe ya Real Madrid. Amasezerano yarabaye, ibiganiro byarabaye, hategerejwe ko sezo irangira, hategerejwe ko imikino y'uyu mwaka muri Liverpool irangira, ubundi uwo bita Perez agakomeza kwemeza icyemezo cy'uko yemeje kwinjiza uwo bita Trent Alexander-Arnold mu ikipe ya Arsenal. Gusa ibi bimaze iminsi bikugaragazwa buri munsi akanya ku kanya ngo hari ikintu gishobora kuba cyanditse kuri Trent Alexander-Arnold. Situation ye iri kugaragaza ko Trent Alexander-Arnold nta gisubirwaho, nta kirahinduka, agomba kwinjira mu ikipe ya Real Madrid bidasubirwaho umwaka utaha nk'uko amakuru ibinyamakuru biri kugenda bisora hano hanze. Inkuru yindi, Mathieu Cunha, murabizi tumaze iminsi tubivuzeho. Mathieu Cunha wo mu ikipe ya Wolverhampton ni umukinnyi w'imyaka 26, ni umukinnyi mwiza cyane Manchester United yifuza kuba yasinyisha muri iyi mercato, ndetse inavuga ko igomba kumusinyisha mbere yuko basoza shampiyona y'uyu mwaka cyangwa se nyuma yuko bamaze gusoza shampiyona. Nta yandi makipe menshi aramwinjira. Murabizi neza ko za Newcastle ziramushaka, amakipe menshi cyane agiye atandukanye arimo aragerageza kumugereka, ariko Mathieu Cunha bijyanye na Robin Amorim arimo aravuga ati uyu mukinnyi tugomba kumubona. Bamaze kwemeza ko noneho bagomba gutanga zino miliyoni 32, ariko ntabwo haremezwa niba bagomba kuzitanga mu byiciro mu myaka itandukanye cyangwa bagomba kuzitanga direct. Ntabwo baramenya icyemezo Wolverhampton ndimo irabahereza. Gusa Mathieu Cunha aho bigeze situation ye mu kujya mu ikipe ya Manchester United bigeze ahantu heza ku buryo Mathieu Cunha muri transfer zirimo ziravuga ko zishobora kurangira vuba. Tugomba no kubakurikirana mu gihe kiri imbere, tukababwira ko hano kuri The Cool Sport Show tukababwira muri Upon ko byagenze neza na Fabrizio yamana akomeje kugenda duhereza tubwira ngo
Mathieu Cunha biri kugaragara ko ni ibintu bike bisigaye kugira ngo abe yakinjira mu ikipe ya Manchester United. Andi makuru agezweho kano kanya ni amakuru y'umukinnyi wo bita Kim In-ji, ni umudefenseur w'ikipe ya Bayern Munich. Ni umukinnyi ugize sezo itari nziza muri uyu mwaka, sezo y'imvune, sezo yo gutungurwa n'umubiri, sezo itarimo gukina neza, gutsindisha, ntago abasha kudefanda neza. Ni umukinnyi wavuye muri Napoli, Fenerbahce n'ayandi makipe agiye atandukanye, gusa ariko aza muri Bayern Munich yabanje guca muri Napoli avuye muri Fenerbahce. Ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi w'umukonyakoreya witwa Kim Min-ji ni umudefenseur mwiza w'imyaka 28. Hari amakipe menshi ari kugerageza kumugereka, gusa inkuru iri kuvuga ngo ikipe ya Bayern Munich nuko yibanga atarajya hanze neza, nuko uyu mukinnyi ashobora kuba arinda gusohoka mu ikipe ya Bayern Munich, dore ko Vincent Kompany wenda ashobora kuba ari kubona ko atamufite muri project cyangwa se atabona imikinire ye n'imikoresherezwe mu ikipe ya Bayern Munich biri kujyana n'ibyo we ashaka kubaka mu ikipe ya Bayern Munich. So rero ibijyanye nuko uyu mukinnyi yahembwa amafaranga menshi muri Bayern Munich, cyo kiri gutuma gutera impungenge ku makipe mu Burayi ari gushaka kumugereka. Birimo biranavuga ko hari amakipe menshi yo mu Burayi, mu Bwongereza, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mu Burayi ari kugerageza kuba yashaka kumugereka, ariko bijyanye n'umushahara we, niba Kim Min-ji azagabanya umushahara situbizi, niba wenda amakipe azemera kumufata kuba umushahara, ni ikintu nyine giteye impungenge ku buryo uyu mukinnyi gusohoka like ko agomba gusohoka birimo birananurwanurwa. Ariko ikintu gikomeye cyane ni uyu mushahara we no kugabanya ibintu ahembwa byose bitandukanye kugira ngo arebe ko yakereza mu wundi muryango ukomeye. Rero Kim Jin utaragize season nziza muri uyu mwaka ashobora gusohoka mu ikipe ya Bayern Munich soon, bishoboka ko yasohoka mu ikipe ya Bayern Munich. Inkuru iri kuvuza ubuhuha, inkuru imaze iminsi uvuga kuva mu kwezi kwa mbere, ikipe ya Chelsea imuvugisha imuganiriza, ikipe ya Liverpool iri muri projet zo kugira ngo nayo irebe ko hari ikintu yamukuraho. Inkuru ikipe ya Arsenal, Newcastle, Tottenham na amakipe yose ari gukomeza kumuvugaho. Umukinnyi bita Dean Huijsen ni umukinnyi w'ikipe ya Bournemouth, umudefenseur w'imyaka 20, umudefenseur w'ikipe ya Espagne, ariko ni umuhorandi wavukiye mu Buholandi, ariko akaba yarisemo gukina ikipe ya Espagne. Inkuru afite imyaka 20 rero. Amakipe nka Chelsea yagejeje kumuganiriza ngo arebe ko yamushyira muri la projet yayo ku myaka ye myiza 20, barebe ko bazamukana nk'umudefenseur mwiza ukomeje kugaragaza career nziza, dore ko yazamukiye mu ikipe ya Juventus mu budemi bwazo. Ni umudefenseur ikipe ya Arsenal nayo iri kugerageza ngo irebe ko Arteta avuga ati ndashaka kongera abakinnyi mu ikipe ya Arsenal kugira ngo ndebe ko ikipe ya Arsenal yazaba ifite abakinnyi beza n'abasimbura babo mu myaka iri imbere muri projet yanjye. Ndetse ntabwo twakirengagiza ko no mu ikipe ya Liverpool kano kanya hari makuru kunurwa ko Konate ikipe ya Paris Saint-Germain mu France ikomeje kumugereka, biri kuvuga ko byaba ari byiza kugira ngo uyu Dean Huijsen ajya gusimbura mu myaka iri imbere. Urazi ko Virgil van Dijk yasinye imyaka 2 y'inyongera muri Liverpool. Ubwo no bango uyu Dean Huijsen ashobora kugenda akazasimbura Virgil van Dijk ku myaka ye 22-23 yabagize, kugira ngo barebe ko Liverpool mu myaka iri imbere yazakomeza kuba ikomeye. Ni umukinnyi ukomeje kunyeganyeza Uburayi mu bijyanye na mercato, ariko ikipe ya Chelsea yakomeje kumuganiriza cyane. Niregeje ko na za Tottenham, ikipe nka Newcastle iri gukoresha amafaranga muri iyi minsi ishora mu bakinnyi, nayo yakomeje kugenda ireba ko yazamugura. Gusa hari ibintu birimo biravugwa ko ikipe ya Real Madrid ikomeje naho gushaka uyu mukinnyi. Real Madrid nta kintu nabivugaho. Real Madrid ntiremeza ko igomba kugura umudefenseur muri amezi ya mbere. Real Madrid ntiremeza ko igomba gusora amafaranga runaka ku mudefenseur. Ikintu kiri kuvuga ko nuko uyu mukinnyi izaba ari n'inzozi zo kujya gukina mu ikipe ya Real Madrid. Abakinnyi benshi barabizi ko kujya gukina mu ikipe ya Real Madrid cyangwa se mu ikipe ya Barcelona biba ari inzozi zabo. So uyu Dean Huijsen rero hari amakipe menshi ari gukomeza kugenda agaragaza nkaho amukeneye cyane, harimo nk'izo kipe za Chelsea, harimo Arsenal atamukeneye cyane, harimo nk'ikipe ya Liverpool ikeneye kongera kubaka projet nshyashya y'ejo hazaza, ndetse binavugwa ko na Bayern Munich nayo ikeneye umudefenseur nyuma yuko igiye gusohora umudefenseur Kim Min-ji. Urumva ni amakipe menshi akeneye umudefenseur. Uyu mudefenseur w'ikipe ya Bournemouth, umudefenseur ukineye Espagne ariko wavukiye mu gihugu cy'Ubuholandi, biri likely ko ashobora gusohoka mu ikipe ya Bournemouth akajya mu makipe amwe namwe. Ese niye ikipe muri kubona iri buze gusinyisha uyu mudefenseur? Sinasoza rero nababwiye ko uyu mudefenseur uko byagenda kose Real Madrid nitegereje kuvuga ngo turagukeneye ngo uyinuze muri ikipe ya Real Madrid twajyana muri projet yacu. Ese muri kubona Real Madrid umudefenseur w'imyaka 20 bijyanye
n'abadefanseri ikipe ya Real Madrid ibishaka. Ese bategereje ko bazabona umutoza niba ari Xabi Alonso, niba ari uriya mutoza Klopp ko azaza mu ikipe ya Real Madrid agahitamo uriya mukinnyi ko yamwinjiza? Ni ibintu bigiye bitandukanye cyane. Reka dusoze rero kino kiganiro, icyo nababwira cyo izo ni transfer zimwe na zimwe ziri hano mu Burayi. Ibi ni amakuru kugenda avugwa kandi yakanya big story kano kanya. Ndagira ngo mabwire ngo mukomeze ko subscribe, mukomeze gukora share, mukomeze gukora like. Nababwiye kuri situation ya Matthias Cunha, nababwiye kuri situation ya Trent Alexander-Arnold, nababwiye kuri Partey uri gushaka kongera amasezerano mu ikipe ya Arsenal, nababwiye ku mukinnyi Jamie Vardy wamaze kurangizanya n'ikipe ya Leicester City nyuma y'imyaka 13 ahamaze n'ibigwi yakozemo, ndetse nsoreje ku mu defense bita Dean Huijsen. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze kubarinda. We are the Gospel Show, umuntu w'igimere kiri muri bombe diama mu mabuye y'agaciro. Bye bye, ndabakunda cyane. Ciao ciao, bye bye.